Ka Sophia Niang gawi na kiwalay pure ha ka score Government Girls Higher Secondary School Juwai ka wada yop siya ha ka top 10 younger result Higher Secondary School Living Certificate araja arpausan Commerce Stream wada penbana da ka embos ni ka sngi da pen singaw ko yai singaw yo blai kam jo yo ka bai upa waki wasikai ki wada yarap hado wapoi ka ni ka kerdan dei wo ong wa gani ka kerdan to i wada yuluti ko da slem wai hepor wa yakun ga ya exam Secondary School Living Certificate araja arpau lele da thrang bah ko yop siya ha ka top 20 tang wada do no ko dusan marks don hi we do yong ka ha ka Secondary School Living Certificate ongo yi uman wo blai le dang kwa chu chu u ya ka wo kre chitom kam te de pten kre chitom kat te de yo ko ye wathrang khana ro ko wana do class 8 wa wan pure ka ni ka skur yo ko wa i khun man i wa biang bha ya ka we i jor ga ni ka yele ha ni ka skur ya rap bha ga le ya ka o ku ha do yo yo khai yo so i job wa pen hun ya ka ni ka sngi House name araja arpaule wa pendep ko ya ka Secondary School Living Certificate depen mi ila ya ka Commerce Stream hagani ka skur kam te dep teng go ye pure hagani hi ka skur de sngau kumen wo yo man ka wi ki khna skur wanang kong haga Commerce Stream we han la hilai luti chisnem jisnem mat ki e ikho he to I classroom wa ki wi tang wa de kre chitom wa ki wasikai ha chirup em lang oblai he khat do yo ki ye job kamaman katte Ongo Sophia. Hawa kalam mensin wan yaki prakhana askur ongo. Ye I wo yo istat lah ka skur waduna ilud isem. We pi ki wo yo lai skur he ni kamtam ki wo wan naga yung wamjo bor ulai chaki skur wasan. Man pi ki wo embha tam hagani ka juks at by skur. Ong harok ko to usngangu we ken mo yaki bay ki pa ki wada kre chitom. Ne bha upha skur kamtam yaki wan na palat sor kamakale. Wan ka nakachnong wa sakadong tam ka jalami khalaya ka chnong hroy. Kam te kentu ko bo bot ki ya kanong muna yong ka we mto open sab ai ya ka lat yo alai skur nei bha dang em chibun ki khna wom yo alat ulai skur hawa banjor wo man ki bros ngangu we brom yo blai ongo ha o em ya ki be ki pa wo ki wasikai ki we yarap ye I tang wo em kam won I ya ka bor warap khro I te to no blai nei bha wan I ha perthai to lang ba yang o we imi kam man ka te le to lang bai em lang chirup yang o da penrap haro wo ong kre chitom we chani aho blai yo poi chakathong nei bha ka ktin ongo ingai klem ile mani em yumun nang kong te ha ok sia ko pen phamo te kat kani sanga kerdan mo de yo te nang kong chwa ingo yu blai wa di rap ba unga for exam ku mo kchut ok at dia rap nga di top high exam nga te Siêu kan kemen paning si duk gi begi pa han tanam yo gi emlang hini por la te to hi ka da expect hi tang wa em expect ora yo kerdan un rumah nga ong boy che kendi mo chha tang wa ublai da pung kerdan hok nga ni kesi te hok ha yu blai ni bagi nang kai uro da yarap I snem hi pura puthi yong I te kat gi em gi jingkili ra ki yarap ki I te snokmen wa waro ki ye the support ki te play chibun wa ro la ki perlo te kinah kai ki ki pa wa ro kat ki am gi wa support ki wa the point ni kerdan play chibun nga stang la school he ni ha government girls ni do class 8 te ha do class 12 government kat te do class 8 hi the yoga competition ni school jor bhaga te nga wisne supai kinah kai la te we yoga ni ka competition ha ni score to biang bhaga nya kani competition ka rivalry kani score charkhei bhaga te kate mut irap bhaga nga grow ka man hado kani te kamte kam ku kerdan menupoi class 10 te nahi kai da expect ki yo tang wa ka top 20 to boy em to por mo em Yusuk belai ngau jadi tipor te duduk nak ka top 20 de stang san mak te duduk ite pas metrik ini te jet o ulai gini skor de man snyusuk o man kam yung gini skor te jet nak de commerce team we tak le man ga dang mit me wet semut dang yo alai dengar pot ke first batch te snyukan bah yo man ka at ribon mo de ihi te jet de commerce team te laya te snem ho struggle hi kina kai le struggle hi to first batch u classroom gi te kina kai le sejai tho ni tu ni te tang kat te le blai de em lang te mari crash tam lang hi te ho khado te yo I using job ka man khat ni
Te kami si chunga chaki kena school to man go kami. Man the pass matric I te habjit stream Niang commerce science arts. Te nga ngat haji ngat yo nga te sniaw yutok. Sorry, le sniaw yutok pi. Temut kat kamu sniaw suk im same pi em interest pi subject jit de kete. Mut le ong bai ke society pressure em bai ko tang kete le kat wala mla pi ke interest subject yang pi jit de kete hi wa một cái tê y phiu bên yêu cả capacity ông phía được cắt nuôi y phiu re u understand the subject một yêu cái deep knowledge u cry jipin thế nó tê một cái tê cái message trong chị khana jit cắt cam cái interest tê hedging skip tê nga khರೆកត់បាមិនស្គីតេងាកំទូខ្រកត់អីពរស្ញងខ្វាយមិនសិមតេមិនអឹមកតក motivation អង្គីតេកំទេពរខ្រអតេហៅស្ញងបងកំទូតេឡៃបៃកំទូលីស៊ូកតាតើ important មិនតាខ្រកត់ឡតេពីផងងាយយកក្លែមក motivation អីតេមកខ្រកត់យូបរឡមិនណងយីសតេមុតហាប់យ៉ាងបើកតក motivation te nongkong la sniongo pai no hikai te manda do ka te motivation te ki motivation ki te mut kumu ka te motivation te yu krekot te snam hi te mam pen e ba krekot do ka te em hi tu ini pen wit pen thot tang ka te la mut kami ki subject ki kami core subject yang ka commerce stream kami business studies ke accountancy nai te man gesni ke accountancy hab practice pa te ke business studies core subject te hab understand bhai concept tengah ke main focus tengah to ki kam ke accountancy mathematics practice te kat wai kat kadang pha te kam ki theory subjects te best pha te hab focus bhai ki concept le yi concept te la em ke language ni la best ke english language ni te chnai te mut yo max bai mut at least ke concept cho hab yang te la em tang concept te mut da rap suk exam siang komen nga manakam ka in charge principal yung government girls high secondary school joy we heju ipor o muslim to man muslim o celebrate i dap san house nem yung school te heju ipor re ho muslim siang komen hadu kat te wa muslim wa jan dekat kitu muslim de lai ni muslim nung tung do wa yo iskiat yaga taga result ka wa siang sup ko siang penhun skiat i kam ke school do nga vice principal kam jule kino hikai ro te nung kong chwa ong wa to wa hei to wa ka result yung ka arts le I pass 100% like no wa em kachak he ki kena wa the morning section group em clear re mani ka kijing job ku khroi school ki yung I nei te la ong ya ka science stream le ki kena I ro pass ki yo boni to pass ki ko first division mana puan ha ka commerce stream to introduce ki ka na do arjar ar paule hei wa how to snem the mode pressure bagi ke school yang I yo pen mi ya kan ni ka commerce stream the tho lat I yo pen mi yo tho lat ki kamera wo yo pen chong ki kena the how to snem le yo kan nai kam wa chpawut the ka kan ni chpawut kan arut kam te yo I the new snem to man ki first batch ki wa appear Hakani ka first batch appear na ka commerce stream siya ko menu yo to wa ko wi ne ki kna yung I ka Sophia Niang the sia ko ha ka 6th position ka top 10 yung ka embos commerce stream tangwa iwi wan ni siya si wan ni siya plau ong to wa the dempat ba I myoi tho ki regular 2 ya ka Miss Sophia ka kna school ka yung I ko pass way ka wa yo le ba ko hang accountancy le yo ka 100 marks ka business studies le yo ka kendi ka kasi MIL kendi phao R we di yo ka wa highest marks ha ka commerce stream ni te wan ki english le bha ka pra economics le phao R te le bha ni ka kana res ni si ani wa I pertut yo school yo I government girls high secondary school joy memmi ha ka ta ka top 10 list ini mari open si
yang kam go in charge principal wa yoro ki no hikai ki am lang hai ni ba wa hai por wa ki permi ka wa ki pressure ki permi de permi nrei man de kali de po embos ni ong ki to em ka affiliation ye te im self thui to the government institution kamu tho idi ka affiliation ni ba ka di SEO wa permission ka Department of Education wa ka permission yo usdangi ya ka ni ka commerce stream untuk mana mi ha top 10 list mi pertuk ke school yang mani SSLC ile ha gidi gisni wa mu ongi le nim jing tik jing thoi wa to wa boy ke school yang daw le bha ke boy kam ki formalities ke open demi ita to mani SSLC re halakat le man ka jing kemen ko krutam ya ke school ke yang wa wan ras ke jing jo ko penmi ye nawe pertuk yang ke school ke yang hau nusna to manda pet pi ni ka kena mo ka Sophia Niang to da la school ka da do chong class 8 ka kena to ko man serious we ka kena to man ko em salon da de ami wani program yang wo ye le ka ki won ko ki competition the year we go right na mi bertu yang ka school yang ha unus na madap le appear ka to ko prana utsaf Waywa ka school yang ida cha ajit ko kada man ga ko nung kong ha district level we de yo ko lai represent ka school chpo ko jran de kanta hi por pass ko ya ka ni ka matric yung ka le do ka by within chpau marks se do ko se ha ka top 10 list de karo kam te man heti por le batai I ka ong I pet boy to ya kwa ko lai de ka science nrai ong bet ko karo to wan ni na ka family ko do Kawa biang to hayung sem to lai be ha kani school nto ni school ka ong nto ni school nrei chong nei man sincere yong I kinoi kai ki am ha kani school yong I man ki crash tom man kamon wa mol ki kena kamon motivate ki kena we de lo rete kinoi ka do kan ni le dang ki man contractual ye em handar to wa pressure ki wa ye kani ka stream le kinoi ka do kan ni em regularize la ni yoi to ka advertisement pa mi taw ki noi kai man sincere bagi nei ben taw yo pull up ki kana yo ye ki le ba ta chema wa to wa man ka ni ka kana man is ket ka kam ka inspiration ku message ku sin yo ro ki kana yo sel to ki vitwan ki wa pa ye ni ka channel yo pi le yo ki to wa to na ka school to ni taw re kinohi kai man ki ku kreshtom de ki khna la de minot ni ki le de kre ki chami to wa yi ki ule bha ya ki won ki exam wi ni ki example to kani ki khna ku yo ni